Tang gerak ini ngambil saya jelas re, siapa yang dijang. Kita ke boy kalau ke boy mah. Gila ini tang bandri kenang re, pet. Kembali kita baru kita jangan. Mentah kesini wan raj ini sa. Sini mau nunda sedang mentah. Kadang kesini independen sudah. Yang siang parlok, di parlok jangan kita dan sana. Yang ini itu mah. Mentah sedang gerak jongin ada nampak mau. Ale efek. Kadang kesini independen sudah. Ngambil saya jelas re. Siapa yang dijang. Ya pun pada raja pun. Wow bro, kebun bro, hai bro, love you bro. Yang lepas yang lenti, saya sekemat boy rempong. Yang aku ini kan review mah, review point kalau kamu sudah boy, peta ke boy kalau kamu ke boy mah. Kau teh mentah teh porslap los tu yang baca lihat, tambah kayak kamu ni tu, kawat. Check the view guys, amun sampai ni pisik mat. Saya check video dulu kot mah, kembali sebun. Oh, kablur lah. Ikan ni ke jaka. Na bentar radar ki subang ba kanija kamu nama ka tanjung kang kor kondam ko spok radar ki ngodon te Tengilit boy mentah, gilit shoot video, tengilit isya boy mentah. Tengilit boy sini mentah jam miam teng kendu ni kali mendai lah. TikTok. Biasa. Hah? Uang berjendur lang hapsil, uang kandung yang khar sampul kasi apa? Tis, sungai. Namsing. Hah? Namsing. Namsing. Mana ni? Kene kali bodi try namsing. Te yase, kat bangi na sange ini te kene kali kala bun fan jumpa mo. Te ngiro nginya shandur shwa pat kene kali mo. Mentang ngila po yang umyam flyover pengia pekai ka jinistan kini ki bhai na asam ade bhai समाचार te alang ye pej gading jing wili jong wi ye ini am tibra मार आरक बार मार चलो ओ भाई बहुत बढ़िया